ada memunyina lana riantuk sampun puput padem raramanipun iwayan mudite makedadue ni mangkin wenten puniki mawit sang menjenukan puniki membawa sakeban-ban halus modake saune dapi nawayan wayan mudite tengujang depin dadi sawan bapune makemiwah imimi bagusan malut pangdong kati kekah adat panusen kedasan najani adan yeh malo sendokan wayan patut ne kayahan dan malu bersihin bergen pangdokaku nak ini borehin dan malu sarwaning memikan anggon pangdoyo kati kekeh patut ne pengigi jangin tulangging nanti itu beten nanti kundun bangseng bingen muang cenana bangsing bingine alihan lantas tegebegan cenana tuh anggon ngepel pangdoyo kati kaku itu ayati sami memberi gematuta oyakti sinamian pisan membawa sasapunike malih ne maka saminipun taler matuta manut kadiraos puniki jenukane niki diwau imutite tuarotola riantuk asapunike manut kadipi dekete diwau bi dewaratu agung ini mangkin baosang titiang iwayan mudite cendak nenten jatulak wantah kiring dan meran ngepas pepegata iya peninggalan mudite nyuret yet walu ya kadi pancora mesingat ya mah mangkin kebang pejalan puniki ramanya nih buku dado raris pun menyumbah tingkah astiti maguru dados nyiknayang buat astiti nih marep ring ibapo maupun iwah ring memen ipun sawone raris kaj
Eri puputeipun mang pejalan menyumbah ipun mudite ini mangkin raris kajemak nih kadi sawan bakpa kepan dusian liu menggarang ini mangkin raris kepanyusan kebersihin punika bapaknya nih tur kata saning siang par banjar-banjaranipun wenten ngisi liman sawannya bukan doa ini mangkin bawa sang titiang puniki sawan bapanipun atau memenipun maka kalih suan maya kebareken eri sampune puput meresikin mangkin hadis ke kepal-kepal antuk boreh menitanya mak pasekan eri pupute asapunike ne mangkin laris ipun wayan mudite kumameten nyemak lakarurung bapan sutra putih makororo malih punike sutra sane putih angenipun patut ruruk napi malih angenipun slibah syawone kasaraya rare sawone punike mangkin ketetehin sapunapi pailen anak ini anak enten kari lamone tulia marah panganten dados luh muani sareng naler ngeteh-ngetehin mine kadi bapanyane waluya kadiring pengantenan sapunika yen rasayang riantuk sarengane luh ipun padam imun tiada mangantenan ne mangkin raris kewaspadayang oleh ipun wayan mudite dia mulame wantah sapunike bebekelan sangat sabun puput padam wantah ling meme bapa bukan dua bapaknya ne rauhin ring memen ibune iwayan mudite tresnane marabin ro
Mawi wanta asapunika menawi sepepamit ipune lulut ipune mesomah rauhin ring padamipun sinarengan Duare saja dadi belas mawana nenten mepasahan hidupipun rauhin ring padam naler sinarengan sadang kale duara menang piana maka kalih waluya kadilah pisan ipun mapianak mawananipun ngalahin padam ada kanak baneka pade ada anak teke wene anak yane siosan anak yane len Jamaja Sloh manole jo pare anak nyidayang metolisan ring dewek kene besa punika dados parisel liwayan muditu Menolong sekadi titian Joh pare anak nyidayang olah sasih ring dewek titiange sapuniki Ini belum geturing sigona apa karana itu bandewek belum sipok sigong Warga mengelang kegunan buine sing jedeweke ngalah guna nang ketak Luden miskin api anak kita apa buen kini deweke lacur apa ya anak ketoleh sinah sing jade adalah karan mau terus teken deweke lacur Asyeng niang padokolas asing-asing tane ninga dok ipune mabisik ring jeroning manah ipune sami keanan kaparyangan ring dewek ipune mudike iya milu Ratu Agung sane mawet kangen ring dewekipun ring jebak punika lingkungan kramone dok pun meresikeun bapanyane sami punika mawarang ling rumah tangga tidak prano buddha mangkin atur ningayang titian ide perano buku ya sunah
tanerawa punika mawit iwanipun dimudise punika nemangkin ngeraukin rikumahipun iwayan dimudito tuan rite pengarau hide singis paranda itu nemangkin raris ipun ngat iwayan itu doripun mesti lesing dharma bhagate raresya madarnya Ratu Agung pangit pisanipun mudike nyemak raresipun nunasan rite singis prandeus ijasa suunan titya inggih mapidawang pisan yang majeng ring iratu singgih prande dahat icu pisan iratu ring yang kaon nyengaken panyaken miskin moledang pisan ya singgih prande ngakti minek hadi titian-titiange anggen iratu kaula miskin bapane kalintang kelintang-lintang pisan kesinang kaonan puniki bapan titiange sampun puput padem singgih prande kadie mangken tiang kubur watanan titiang kantun hidup tuireh titiang tan perlamo maka kami raman titiang padam janten titiang dados jatmubuh rati manawi pitro kasasar menawi yen rakayang titiang ratu singgih prande pernarkan titiange sucet ratu minap titiang cep kawahi tumikis mesti kejaga sekala manumadi krano nerakone lintang mawana sapuniki wantah palane kelintang-lintang pisan ke nerakaan titiang ratu radana kalos ngandika diwaune asapunike aturipun iwayan mudike nemangkin ngawiwite mawacana itu inggih pranda utama dito ada sangat
Nak ini wayan di sini do sangat nyelsel dewek mulut wah pegantosane bapan sini metinggal Apan pati takyen sang yang cuireh pati urip manusia mulung manile ring desang yang jiwase masih laksanawane malu anak hidup tuah dini dijaga kalau muponin buah laksanane malu ada jani katanya nah ulin tuh kahanane ada yani semoga salah jani diri wakas mutia sejeroning jatmone hidup jening tolakeane jani tuahane dan temokan nak tuah muluk itu jening dab-dabang jening mepina mengalir maladoa sejeroning jatmone hidup sing ada anaki ane melah nerus musti atau sedanipun mandra buka nado karenane bapu sangat mi teketin kening wayan dice dasam pancapandawa nato diadi parwone tu gelik-gelikir ide sang pancu penawa jangan itu durang bapu marep itu kenang wayang ya kalau dewa manuru ide sang panca penawa walu ieu betara nyawan tare turun ke jagat sekali maraganu madinja demam dadi ngupti dadi jatme ini di jagat kala masih sadar sakit alit kena rakana masih nepukin sakit uli alit pesan tubuh nepukin kenerakan sing ten reredan nepukin kado pisan inggih puniki rekaman kaset saking suku Aneka Sabana amida indaka
sakitan sang penawo jeneng wayan mudi sing reregan nyasar desa kemomai ngubah gendong ide ini milah ilakan cara pengemis sang penawo ngegendong midik-midik nangapupak ngelesung kain nanging kayunetan obang iya penjekitu pari laksanan idene pari indikan idene nanging kayon ide sang penawo manggah agening tan petingsingan tan kaurin ban letup jeneng buditu Memerikan dharma patuat kabuatan idene ing adelen tuah nyejeran dharma patuh itu ada mulu laksananya itu yapin jamuntu itu mungkin sakit karena rakayu kebuktian wiwitan anake nepukin rahayu mawet ulih rahayu masih penangkan ipun yen anake nepukin jelek wiwitanipun jelek karena nepukin rahayu sang penawa tekadayani ayu ucap reng itu nakalang jani masih nu tamikin kebecikan itu tinjado anak ngerawasan tan rahayu mekejan mau sang utama pisan itu kan nabi itu ban caing imbangan nah jening wayan itu tuh anggon jening pertiwimbo contoh lacur caine ne jani mau sana adane buku ayan muditu ketelen sangkala buku jani ya den sangatanya kita yapin jebas keliwat sangat jeninge mesel-selan hal kengkenan totonan masih tuaran nanti ibu buene yapin jepang muntu parisel-sel jeninge sing jelakaran hidup yui bapu nah jani yang tua itu dadi deh bapu atahan kena anak mulut tua jenis dengan tiang kelih dengan tiang tua sinang dengan tiang mati disebut laki dupe Jengawe kena buyan de mau jenis nganggon kena inu ino paling patut didapat
kininge paritolah kininge lakaran paling patintul idep kininge ani rahayu dina lakaran tinjadenu mekantulan di dewek kininge yen kitu ban kining mepinah kieng kage no madin jadama na jening wayanu dice na jani bapu penat buka semane pagaweane jani semua naan pekardian ni malu yang ini lakar semokan palan buah pekardi ini yang kaya dari piyana na jening wayan mudike na jani ngelantur di dekat bapone dikenang jening nikah anake dadi perhubungane jadi yane buka jani napi tuwin nyane disubane palane buka jani demaran ngerti angkau itu nato karanane sing dadi reredan lah ngertian kawitane pangasih nepukin kelanturan rahayu remuta jiwareng guru Wires dheweke mutang tekenang wiwitan tekenang ye ibapu sempragamat bayaban nanging utang tekenang ibapoto sejatine sing dadi pragat bayah ben merupuk iki buka cai asiti baki anggon maya abesik pangasaketiling ambek asihine tekenang awitan tumulo anilah karangon naur waluyung ngasang utang bete teken wiwitan sinara kayune bakal tubuh janten lakaran jening nepukin kesantosan itu mekelek-kelek kita cairkan kingin natuah itu manut teken di dekat bapun itu tang pesan minyakin wayang itu
sejani adodaoka duane yani ada marupa dedauka dan Madio nalantas lakaran membuyak kaon panas itu makan bersih Reng duaning ni jagate kena kegeringan pasab meranuni sing pepegaka Naku rugi Pangandasi Juot tetepan wayanmu dike najani do ngake panen do tuah pengentasin tu jalanan tinggi dadi lakaran kekaset jaya jalanan na lautang wayanmu dike tu jalanan tinggian sekolah paling sangat sedih sudang sedih wayanu dike tapi kengkenan kudiangan sing jebung ralamun lakaran tu arung lain resep miringan diwaune amunike dau wacana ni de peran bude wantah pisan penyawit pun wayanu dike wantah miring Pendanu mengrari semantu kalau punike itu sih peran bude rahis ide mantuk Karone ya kuanguna inik pailen perkarane punike sampun sami margayang kelaksanan sampun kami tegak malih anut pisan maka saminipun enten cedok nang matre malihne manut indip pisan maka sami banyare rares ngariana
atur dados atur ningayang kijang puniki kerama banjare rawis puniki ngaryana utawi megarapan itu nada menyemati salar wenten puniki sane nyemaking puniki buat pajang panusangan akan sange nyemaking puniki ayat angin puniki penegenan ari kalane mersihin sauni rante nyawa tumpang salung keluir pailene puniki rauhin katumpang saluni nada nunas pengantas yos malih wenten puniki anu nunas pengentas puniki ada gati dada penyuan dak kesinangan beh petepan-tepan pisan puniki pejalan sang nunas itu pengentas rauh hendak dino taler pun aja tempuan mupo karwan inggih ini mangkin sampun puput indik pailen upekareun itu jawane was moci aji indik sawone puniki sampun nereke mangkin kebersihin tur puput sampun ngaji puniki sentanan puniki Sariyasna bedabang kasitra Riantuk sampun puput ulah paling nyane ini mangkin laris mepari dab-dab jaga kesemuni bang nyane sampun puput minekadi bang-bangi puniki ayat menem puniki bapan ilmu didene sampun harus puput hawane wasma pengentas tawone puniki sampun nereke puput geni itu pengentas le kamu wani katana dadi kabama sang kijang puniki sang puput padam dados loh muani mangkin matumilan irike dados abang bang
Imun itu bengon Ratu Agung ini mangkin baosan titian pun wayan mudi tebe bengong melok-lokan pun mepang segan megak riantuk banget kepariangan manah pun yang ketiga apa semang lentan pepegatan pun tigaan pun ngepet ngelentan pepegatan ya peninggalan pun itu sangat tenang pada kolat mangkin cerita yang siang sangat tonen iri kering seterune sami keanan kepariangan ring pun wayan itu lemwani pado mitutung usanannya lukwani makin nuturin nih kadini pun iwayan mudito yen wantah tidak antuk mangga tidak usaha pun gede wira ganti amone jenang tuhnya duaning mulo pegantosan iya nih jenang tuahmu nih mulo tuh iya nih muntu mulo pepamit iya nih hidup kelawan mati nih itu nak tergantung tegenang hidup sang yang wiji amun tubuh ide sang yang wiji yang lakar matikan sing jadi lakar lepasin wayan jalan jamulele pura nak ini wayan jani jalan wayan milih malu jalan rumah jalan selimur-selimuran nyet sangat doh itu yang magene jangan kini saren wayan rumah jangan ngai keguritan saren nah segaraan malu tiang urukan reh wayan dua maka gurit nembang dua ngarti jemati wayan dua gan rumah ngai keguritan yang pan ngarami jalan imun itu nurut Buddha riwo sesapunika minutin makin nekadine wayan mudite budal anake toang adom mantung ri sampune muali raris budal nenten wenten puniki pebayaranipun budal kesoang-soang kami merikeri wayan mudite lawat kaumaki mudita jag nenten wenten jangelan pejalan ipun pisagan nyane terus mereka jumah mudite
pangade rumah sakit nyelimuran nyet gitu nasane banget tuh itu sarang sami mangien pien mangdo purnama sinamian mangkin nepin nina kadine mudise mangdo side ical puniki tung kawang nyet itu ada mengajak ya nama pelalian nasio sering puniko mangdo sida rame jumah anake ane lacur sering masih mudise wenten aler ane ngajakin ngae pelalian puniki Jawa Tiem remi metokto ada buwe ngajak magene wenten taler sio tani mawit onang puniki yadian deman mekekawin puniki ajakin mekekawin puni wayan mudise modito manuwata reh sapuniko antah perkanten-kantenanipun nenten panjang atau sautipun mudise wantah ngutang puniki sagadado ngabo semua sio sering puniki sekancan puniki wanita sami reki mesrokopan mangkin reh sampun amul patuk ni ke bang nati mangkin mererot-rerot mengingu kena kesamiana yen sawetara turah mangkin sampun jam 11 tandang sampun mangkin ngajengan puniko dados kainu maka samunipun lintang becik tetap maula kolakangan wenten talaranggenipun nyelimuran buat dustikan manahipun mudise beh tetate puniki raris molah-olahan duk punika nampak ya dolo wir Imu diatap kagu juara ini ngelantur dados baosan tijang puniki wantah imudise puniki sanes satunggian kejang pada ngawake maka sami wanitane para yadian para teruna-teruna mekejang kesebeh ngaukenipun Himanita maya mada
nak ini malawayan tungkakan sumalo kekawin najani jalan malawayan medar len malu ya naja kaliyo ien tubuh si barengan kini kena nasi ajak mekejang nak jalan akan panglang nyat anis deh nyen wayan mai jalan bareng-bareng mekerubukan kini ajak liu muadidat tuarotullah reh sapunike baos kanten-kantenan ipune taler ipun enten tulah pesan jawab pesan ipun nerimo raos anak bisa iya ngalap kasor kenang saing-saingan dua raya menganguang sapun api je pengutuh saking saing-saing ipun ane teruna rauhin taler sane loh kami punika katimusin nenternya nabi pun nganggo-nganggoang dewek nganggoang itu mapari salah magi bungan barang sami dok punika rare sinarengan magibung punika sarang kami rame sarwi maka deka uyak rame pisan dok punika tami ngai kekedekan wenten alerane nyatu ane benjol nalar wenten ukuran sampai pepaduan kaler ada saling timpo balu iya sering punika wenten kaler sane sampingan puniki pon saling timpuk gantuk balung puniki antuk tulang lucu puniki ditanya makula ini mangkin rare dipun imudice nyemak be pon puniki jatote ban jane keluar baja diwaune pun pesu teka dipun ring nata kecancap pun iben oleh anak eluh sane bajang malih dengel be ora supon ngopo pabo kemawon ada sopenang buatan malih ipun imudice anak banat pisan wenten taler
ani angut-angut puniki sopen puni muditut ken bajang-bajang Wanita suka nanggapin doane ngasa punike parinikan para bajang-bajange ratu taleripun nah lega pesan manahipune pangado anggonipun nyelimuran atunipun ino Netuturin pawan ada riantuk sampun puput padem ratamanipun iwayan mudite makedadwe ini mangkin wenten puniki mawet sang menjenukan puniki membawa sakeban-ban halus nawayan wayan mudite tungujang depin dadi sawan bapune makemiwah imimi bagusan malut pangdong hati kekah Betul panusian kedasan najani adan yeh malo sendokan wayan patut ne kayahan nen malu bersihin beregian pangdokaku